Neza abakunzi ba Ruco TV mugire amahoro y'Imana mwese aho muherereye ku migabane itandukanye igize inosi ya rurema, abari muri Afrika, abari Europe, abari Amerika, Aziya ndetse na Oceania. Mwese turabaramukije tubifuriza kugira umugoroba mwiza cyangwa igitondo cyiza bitewe n'umugabane mubarizwamo. By'umwihariko turamukije cyane abantu bari muri gakondo hari muri Sud Kivu mu misozi miremire y'Umurenge. Turabaramukije cyane tunabaha pole ku bibazo bakomeje guhura nabyo biterwa na leta ya Kinshasa. Bihangane kandi bakomere, ibingibi bifite iherezo. Turamukije abantu bari muri Nord Kivu za Masisi hariya hose, nabo turabaramukije abatwumva ururimi dukoresha rwose muraramukijwe kandi turabishimiye kongera kubana namwe mu makuru yacu y'uyu mugoroba wo ku itariki zine z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026. Tugiye kubagezaho amakuru agizwe n'ingingo z'ingenzi zikurikira. Turababwira uko Minembwe byifashe aya masaha, hanyuma turakubita muco hagati Indondo, Ibibogobogo ndetse na Baraka, turakubita Ibuvira tubabwire uko bimeze, hanyuma turaza gusubira mu magambo Denis Mukwege yavuze. Turaza gusoreza amakuru yacu ku kibazo cy'indege zirimo kuraswa hirya no hino muri Kongo ahantu leta iyoboye ya Kinshasa. Ibintu byabahagarikije umutima rwose, batakiye basinzira, bagize ubwoba budasanzwe. Rero tubane mu makuru yacu mu buryo burambuye, ntimukikwe bose kugira ngo amakuru yacu aze kubageraho uko yakabaye. Tunabasaba mwebwe mutarakora subscribe cyangwa mudutegeye bwa mbere ko mwihutira gukora subscribe mu rwego kugira ngo amakuru yacu azajya bageraho ku gihe ndetse mu buryo butabavunye. Mwebwe mwamaze kuyikora turabashimiye rwose, tuzabona kubashimira. Muri abantu b'ingenzi, muri abantu beza, mukomerezeho kandi mukomeze muryoherwe cyangwa munogerwe n'ibiganiro Ruco TV ibagezaho umunsi ku wundi. Reka amakuru yacu duhite tuyahera hariya mu misozi miremire y'Umurenge, hakomeje kubera urugamba rutoroshe rwose, urugamba ruhuza leta ya Kinshasa, leta ya Tanzania, leta y'u Burundi, Wazalendo, FDLR ndetse n'abandi benshi cyane bafatanya n'iyo leta, abacyanshuro bo muri Colombia ndetse na Israeli ndetse na Gumino. N'urugamba bashoye ku baturage bo Minembwe barimo kurwanirwa na twirwaneho cyangwa ingabo za MRDP, aho zifatanya n'ingabo za M23 guhasha uwo mwanzi wateye ubwoko bw'abanyamurenge. Imyaka 9 irashize ndetse irenga iyo ntambara iriho yashowe na leta ikayishora ku baturage, kugeza n'uyu munsi ikaba igikomeje kwica abantu ndetse no gusenyera abandi. Intambara yarushe irenga urugero, hakoreshwa imbaraga zimwe z'umurengera zitari ngombwa mu baturage hagati. Intambara irimo indege, irimo gukoreshwa indege 18 ku munsi umwe, indege za drone zafite abadereva ndetse n'indege za Sukhoi mu baturage hagati, badatoranya batavuga ngo hano umusirikare ngo winiki, bakarasa uko bishakiye mu rwego kugira ngo bamare buriya bwoko, abasigaye bahahamutse n'abandi bakomeretse bakabikorera bakabajana mu ngambi. Uwo ni mugambi wa leta, akaba na mpamvu yahuruje izo leta zindi zose zabicanyi kugira ngo bayifashe gushira mu bikorwa uwo mugambi wo kwica abantu ndetse no kubangaza, bakabajana mu nkambi z'impunzi hirya no hino mu bigo duturanye nk'Ubugande, Kenya ndetse na Ethiopia n'u Rwanda n'u Burundi. Murabizi ko hari impunzi nyinshi cyane zo mu bwoko bw'abatutsi zagiye zihungira muri izo bihugu, zihunze leta zagiye zisimburanwa muri kira gihugu, cyane cyane iyi leta mbi y'abajura y'abicanyi ya Gisegeti. Iyi ngiyi niyo yaje noneho ari karundura yo kugira ngo babashe kwica abaturage b'abanyamurenge ndetse n'abatutsi bose muri rusange muri Kongo, babirukane babakure mu gihugu nguko birirwa bivuga, bavuga ko atari abakongomani ahubwo ari abanyarwanda, bagomba kubatwara iwabo mu Rwanda cyangwa muri Ethiopia kuko iyo ngengabitekerezo yabo ibategeka cyangwa ibabwira. Rero hariya mu Minembwe kugeza aya masaha haratekanye, Minembwe iratekanye, n'inyuma yaho ibitero byari byayizengurutse byayisize hagati. Minembwe yari hagati nka kurya kururimi, bari bateye ruhande axe ya Rurenge, batera axe ya Muniza, na hariya ibitero bikomeje hara kuri point 0. Ariko aya masaha Minembwe yiriwe neza rwose, nta kibazo na kimwe ifite, gusa kuri point 0 habaye intambara
ariko intambara idakomeye cyane rwose. Bene iyi ntambara nyine ntoya ntabwo igikomeye cyane, ndetse na za drone ndango mwamenye ko umuti wazo wabonetse rwose, umuti waravuguswe. Ingabo za MRDP binyuze mu muvugizi wazo Colonel Rugabo Fidel yagiye avuga ko umuti ugiye kuvugutwa. Rero uyu muti ukaba waravuguswe nyine, bakaba bafite nk'agahenge gakeya, kandi umwanzi yakomeje gukubitwa cyane. Umwanzi yarushijwe imbaraga bigaragara, nubwo yari yaje ari mwinshi, yazanye ibikoresho bidasanzwe, azana ibifaro ndetse aherekejwe n'izo drone. Bahamagaza ingabo za Special Forces z'ibihugu bitatu byose, ibi Tanzania, Burundi ndetse na Congo, ukagerekaho Wazalendo na FDLR ndetse n'abandi n'abashanshuro. Abo bose bari baje kugira ngo batsinzure twirwaneho iri hariya, barebe uko batibuka mu minembwe, bakore genocide bitewe n'umugambi wabo nyine bamaranye igihe kirekire. Ariko ntibyaje kubakundira, kuko hariya hariho abagabo imurengeye, havutse abagabo bakomeye kandi bakunze iwabo, bakunze n'abaturage, bakunze n'ababyeyi babo, badashobora gutererana cyangwa ngo baheze umugongo umwanzi, bahungirire igihugu bagite gakondo itakare yonyine. Niyo mpamvu habaye resistance ikomeye, batitaye ku bwinshi ndetse n'ubuhanga n'ibikini n'inaribonye abo bagabo bari bafite. Barabafesinze, barabarasa kugeza babamaze imbaraga, babakintege kugeza n'aya masaha. Minembwe iratekanye ndetse no kuri Pwenzero ubwo nyine hari umutuzo, hameze neza, kuko umwanzi yakubiswe no muri iki gitondo, kuko yanze kuva kwizima. Bafite umubare mwinshi cyane, ingabo nyinshi cyane ziragenda zisimburanwa, ariko nanone umuriro ukomeje kubakana, kandi wa muriro ukomeye kurabatwika bikava. Ubwo habaye urugamba rukomeye ku munsi w'ejo, ubwo umwanzi bamuzingiye, baramugota, bamukora icyo kwita gufrakinga, baramufrakinga kugezaho abasirikare 40 ba FARDC bahagaze, bagashira intwaro hasi, bakazamura amaboko, bakavuga ngo rwose turemeye, tugiye gukoreshwa namwe. Ubu nyine abo bagabo barafitwe, bari mu maboko ya twirwaneho ndetse na M23, bari hariya kuri Pwenzero. Abo ngabo barafashwe 40. Si amakuru y'ibinyoma, si n'ibihuha, n'ibintu bizwi kandi byabaye. Ushireho abandi bagumino bafashwe nabo 4, bwaje babugenda buhutara, bwirukanka, bukaza bukagwa mu mitego y'ingabo za Sematama, zikabafata kugeza n'aya masaha. Kintu kibabaje cyane kandi gitangaje, iyi si igeze kure, abantu bariye amafaranga baruhe inda yagiye hejuru y'umutima, aho umuntu aza kwiyungana na FDLR, akiyunga na Wazalendo ngo barase ababyeyi babo. Murumva ibintu bigeze, ariko ntibyabahiriye, barafashwe. Murumva ko kwa Koboyi abasigaye bo ni mbarwa, kuko niba 4 bavuyemo, murumva ko hasigaye abantu 11, bari 15, hasigaye 11. Nabo ngabo nabo bazafatwa, ndetse na Sebuja nawe abiri mu nzira kwafatwa, usibye ko taco bamukurikiraho, kuko uriya taco yishe tanicyo akijije. Bazamureke igihe azakutirwa, inzara izamwinura muri ramwobo yagiye ahungiyemo, nabo bana arimo gukomeza gushuka abereka ibitariho. Ariko nabo wenda ni ngaho yabaroze, kuko ndago abantu 15 borwana ngo bafate igihugu. Rero nuko byifashe hariya kuri Pwenzero, za Rwitsankuku ndetse na za Birarumbiri, za Mikenke, za Gipupu. Aho hantu hose haratekanye kugeza amasaha, kuko hari abagabo, nakomeje mbabwira ngo mureke gucika intege. Imurenge harabyaye, imurenge harareze, imurenge hafite abantu bahakunze, bakihakunze, badashobora kuhatererana ngo bahasigira umwanzi asigare yidegembya. Niyo ababyeyi batohaba, niyo hatoha abaturage, ariko iriya misozi yonyine ya Minembwe yonyine, ntabwo umwanzi yogene ngo ayikanyage, ayihotahote uko yishakiye. Umurenge hagifite abantu. Nuko bimeze rwose. Hariho abagabo banze gusiga igihugu, banga gusiga ababyeyi, banga gusiga gakondo, n'ubu nyine ko barayirwanirira kuzogeza ku mutonyi wa nyuma w'amaraso. Rero kuri Pwenzero, mu Mikenke, Rwitsankuku, Birarumbiri, Mikenke, Gipupu, aho hantu hose haratekanye, ndetse na Minembwe yose muri rusange imeze neza kugeza aya masaha, iragendwa. Barundi, Tanzania, twababwiye ko atari iwabo, si iwabo, bagomba gutaha bakaje iwabo. Niba bakeneye intambara, baje kurwanira iwabo, ari amaraso ameneka iwabo. Rero ari amaraso ari kumeneka hariya n'umwanda, ko araducafuriza igihugu.
ko baracafuza igihugu cyacu, ko baracafuza ayo maraso si meza kuri iriya misozi, ni urucafu. Bagende babumenera iwabo, itakataka bayijana iwabo muri pubere iwabo, ariko kudusigira pubere hariya n'imyanda n'imirambo yabo ntabwo tuyikeneye. Amaraso y'abana bacu arahagije kugira ngo atuzanire ubuhuru, atuzanire kwishira tukizana, abohora igihugu cyose cya Kongo. Rero nuko byifashe. Muco hagati hameze neza, haratekanye, nta kibazo afite na kimwe, habe na kimwe. Abungeri bari hariya ko bararagira neza, kandi ubwatsi burahari, ukarenga za Mibunda, inka ziriyo, ahantu hose haratekanye. Umutekano bakesha twirwanaho ndetse na M23 babagaruriye umutekano. Inka zimeze neza, ziravyibushe, zikuba zararese ko zirakamwa, amata arahari. Indondo ya Bijombo imeze neza, kuva mu indondo ya Bijombo karenga za Mitamba ukamana kukika mu Rurambo, aho hantu hose haratekanye, inzira ni nyabagendwa, nta kibazo na kimwe kiri hariya muri ziriya nzira, ahantu hose hameze neza. Umwanzi yari yashatse nko kubyutsa umutwe hariya ku Kirungwa naye na za Mitamba, ariko bamufunze umunwa, ntawamenye uko bamugize, ariko umunwa yarawufunze kugeza aya masaha biriya bice byose biratekanye. Za Bibogobogo ni kwa kundi nta kirahinduka, za ngabo ziracyariyo nyinshi cyane, kandi ubu nyine Gakuri Pwenzero urugamba rwatangiye kugenza umugongo, nabo kero kubatangiye gushuha mu mutwe, kuko stress ubu yabishe, isukari yabazamukanye kugeza aya masaha, kubera ko barimo kumva hara kuri Pwenzero bari bizeye imbaraga zabo zose byabananiye, byadogereye, urugamba rwabacuramiyeho. Ubu nyine batangiye kandi kubuya, ko barabuya, babuze iyo berekera, babuze ibyicaro, ntago borohewe. Ariko n'abaturage bari hariya bari mu kaga rwose, ntituhishana, kuko ntatwirwaneye haba, nta kintu na kimwe gihaba. Hariho abasaza n'abakecuru n'abasore bakeya batufata intwaro ngo barwanye bari abantu bari hariya bangana n'imisenyi yo ku nyanja, ariko Imana irahari, izabarwanirira, kandi ntaco bazaba. Imana izabarinda, ntaco bazoba rwose. Nuko byifashe. Babasota bose ba Tanzania ndetse n'abarundi na FARDC n'abazalendo baracyari hariya za Bibogobogo, niho bari badiployenze muri ya mihana yose uko ingana bayirimo. Mu mujyi wa Baraka, hariya mu mujyi wa Baraka haravugwa iraswa ry'indege hariya muri Tanganyika. Ni baravuga ko ari ubwato bwari burimo ingabo nyinshi cyane, ntibiremezwa neza niba ari ingabo za Tanzania cyangwa niba ari z'abarundi, ariko barashwe. Kuraswa ko barashwe, kandi baraswa na drone, indege idafite umudereva, batazi ahivuye. Ni inkuba yo mu ijuru yabakubise, inkuba nayo izikubita, kandi Imana ifite ubwo bubasha bwo kubahana, kuko bamaze iminsi baharara bica bavusha amaraso y'abadafite urubanza, bica inzirakarengane, kuko nta kindi cyari kibazanye n'ukwica. Bari baje kwica, bambaye neza kugira ngo bice abaturage, ariko bahuye n'uva gusenya, bahuye n'ubutabazi buvuye mu ijuru, bahuye n'ingabo zivuye mu ijuru, bahuye n'indege ivuye mu ijuru, ibahanuriramo ibomba, irabahamba muri Tanganyika, bose barapoteya. Rero Imana ishimwe kuri icyo kintu yakoze rwose. Ngomba kwishima kuko umwanzi yapfuye, ngomba kwishima kuko umwanzi yapfushije. Nabo bari baje, iyo badapfa bari kuzica benshi. Ubwato bwuzuye abasirikare, amasasu yabo bantu bose, kumva ko yagenda nta muntu bishe, ariko Imana ishimwe ko nta muntu bishe, ahubwo umugambi wabo wabapfubiyemo. Igihombo kibabeho rwose, ibiriyo bibi wabo. Roza Muhando yarabiririmbye ngo barya batwifuriza ngo ibiriyo ngo bigende bibi wabo. Rero nabo bibi wabo, bumve ko nabandi nabo bashobora kuba barabapfushije, bumve ko nabandi nabo bari abantu bari bafite amaraso nka yabo. Rero ubwo bwato bwashugurikiwe, babushugurikiye rwose, gahunda yabwo irangirira muri Tanganyika. Umugambi wabo kwicana warangiriye muri Tanganyika. Imigambi yabo bari bafite yose yo kuzamuka bakarenga iriya kuri Pwenzero nahe yandi, byose byashiriye muri Tanganyika kugeza aya masaha. Ingona ndetse n'ibindi bintu bituye mu mazi bishonje n'amafi ko birarya neza, rwose. Nuko byifashe hariya mu mujyi wa Baraka, habaye
iyo sanganya yahitanye abo bantu bose bari bazamutse kwica abantu mu Minembwe, ariko Imana ibona ko batagomba kurenga hariya, ibasiga hariya muri Tanganyika niho bari, niko bimeze rwose. Hanyuma mu mujyi wa Uvira twari twabwiye mu gitondo ko MONUSCO igiye kuhagaruka, ariko biravuga ko leta ya Kinshasa yabyanze rwose, iranutsa ivuga ko badakeneye ingabo za MONUSCO ko zigaruka hariya mu mujyi wa Uvira, ahubwo bakeneye ko ingabo zabo za FARDC ndetse na Wazalendo bakomeza kuyobora uriya mujyi wa Uvira, ndetse n'ubutegetsi bwa leta bugakomeza bugakora. Tidushaka rwose ingabo za MONUSCO, dore ko MONUSCO yari yavuze ko idashaka abakoroshare bose ziraza mayibobo na za takataka za FARDC na Wazalendo ndetse na FDLR n'abarundi ntitubakene muri umujyi wa Uvira. Twebwe niba tuwinjiyemo tugomba kusangamo undi muntu wese intwaro uretse twebwe twenyine. Sinzi niba leta ya Kongo yabyumvishije igakomwa, yahise ibihakana, iravuga ngo ndidukeneye MONUSCO hariya mu mujyi wa Uvira, twebwe turawuyobora, turawurinda umutekano w'abaturage ndetse n'ibyabo, twebwe turabishoboye, tugomba kubiyobora. Rero njyewe ari igitekerezo cyiza bagize, cyiza rwose, kuko natwe twari dukeneye ko iza hariya, kuko izikubitira ikabangama ikabuza n'abirwanaho kugira icyo bakora, kuko natwe yagiye iduhekura, yagiye idukorera, iduhemukira kenshi cyane, kuva mu Minembwe, mu Mikenke ndetse no muri Noro, yagiye ikora ibikorwa byinshi cyane ishigikira leta ya Kinshasa. Akazi kayizanye ko gukora bigatuma itagakora neza, ahubwo ruswa bayihaye ndetse n'intonge bigatuma idakora neza kubera bitugukwaha bayihaye. Rero kugeza aya masaha nuko byifashe, leta ya Kinshasa yahakanye ko idakeneye presence ya MONUSCO hariya mu mujyi wa Uvira, ahubwo twebwe umujyi wa Uvira turawiyoborera twenyine, ndetse n'umutekano turawurinda neza w'abaturage ndetse n'ibyabo. Ikintu cyabananiye kuva kera cyane, mwabonye ibyabaye Uvira, bari bawurimo, ariko ukuntu batangiye kwishira hejuru ngo bashoboye gucunga umutekano, nuko Wazalendo bahunze bumvije imirindi y'amadubu n'intare za Sarambwe barirukanga, bituma umujyi usa n'ugize agahenge, usubira mu mahoro n'umutekano buke cyane, buke, ariko bahunze imirindi y'amadubu n'intare za Sarambwe zari ziusatiriye. Aho nyine tukiri muri uwo mujyi wa Uvira, biravugwaho ko hari imirwano ikomeye hariya za Kabunambo. Uyu munsi hiriwe imirwano ikomeye ihuza leta ya Kinshasa ndetse n'amadubu n'intare za Sarambwe, kuko murabizi ko nyuma yaho bavuye mu mujyi wa Uvira mwabonye ibyabaye, imvururu zabaye, ndetse bitera ikibazo gikomeye cyane hariya za Haut Plateau, ndetse cyane cyane umujyi wa Minembwe, kuko imbaraga zose zari ziri hariya za Makobora ndetse n'ahandi bahise bazizamura hariya muri Haut Plateau, bituma ibitero byiyongera, biri kuba ku rwego rurenze 100%, ahubwo biba nk'180%, kubera ko imbaraga zari zibasikamiye hariya za AFC zavuyemo, bituma bazamuka imbaraga zose bazishora hariya kugira ngo bafate umujyi wa Minembwe ndetse n'ingengero zayo, bituma bafungira n'abaturage ba Minembwe amayira mu buryo badashobora kuzamukana, kandu ya blokisi kandi iratangira, ndetse na network barayikata. Nukuvuga ngo abanyaminembwe bari babayeho nabi mu buryo bushoboka, bitewe nuko AFC yiretire mu mujyi wa Uvira. Rero bavuyemo bazi ko bubahirije cessez-le-feu cyangwa amasezerano ya Doha, ariko kuvamo kwabo leta ya Kinshasa yahise yiruhutsa, umunigo wari uyinize gusa n'uvuyeho, bituma ishora ibitero cyane. Kandi cessez-le-feu icyo sobanuye ni ukuvuga ngo ibande zose zigomba guhagarara zigategereza indi commandement cyangwa irindi tegeko rikurikiraho kugira ngo indi etape bajamo, ariko uruhare rumwe rwarahagaritse, urundi rurakomeza rurarwana. Rero kandi rurwana nabi, hari kurwana kugarwa n'umusirikari mugenzi wawe, ibyo birumvikana, ariko kuzana indege ukarasa mu baturage ukuba wa exagere kandi bufite ubugome burenze uko bugaragara. Rero nuko byifashe, byatumye imirwano ikomeza, ariko murabizi ko amadubu n'intare za Sarambwe ntibaza batera, tibatera, leta ya Kinshasa niyo ihora ibacokoza buri gihe, nabo bakirwanaho. Rero iyo babasanze aho babasanze hose, barabarasa, bamara kubarasa mu kwirwanaho, none bigatuma bagenda bigarurira n'ibindi bice byinshi batari bafite na gahunda yo gufata.
bafata Uvira babasanze Katokota batangira kuba rasaha amabombe baraza n'imiza bisanga Uvira basanga bayifashe ni kubayifashe rero n'ubu nyine kugi nibayifata bizaba bivuye ku bushotoranyi bwa leta ya Kinshasa ihora ibashotora ibagabaho ibitero kandi mu gihe cya cesse les faits. Ibyo bitero byabaye ntituramenya Abila uko byifashe ariko intambara yabaye hari akabunambo nuko byagenze hari akavimvira naho haravugwa ishimutwa ry'abasirikari abashinzwe umutekano b'abarundi abantu 20 bashimuswe baburirwa irengero tibazi ngo bajanywe nande tibazi ngo byagenze gute kugeza n'aya masaha tibazi aho bari niba bakubiswe n'inkuba nabo nkabure ya bwato bwo muri Tanganyika niba byagenze gute tibomenya uko byagenze ariko nabo bagiye rwose kandi bagenda santarasi nuko byifashe mugi wa Uvira hariya za Kamanyura hariya abaturage bameze neza rwose bafite akanyamuneza ko baramwenyura kubera ko imishinga yarabasuye ndetse n'amaropisi yabagejejeho ibisaswa amatera ndetse n'amashuka n'ibirengeti ubu nyine bameze neza rwose nubwo batari iwabo batishimye neza ko bari iwabo ariko at least hari ukuntu bimeze nka neza timeze nka kwa kundi kindi turabaha pole tunabihanganisha tunabahumuriza ko iminsi mike baraba bari iwabo nubwo ibintu byabo byasenywe ariko bazasubira iwabo rwose bazasubira iwabo vuba rwose bazasubira iwabo urebye dariri urebye ukuntu bimeze urebye uko ibintu byifashe ku mirongo y'urugamba abantu bawuvira mwitegure murasubira iwanyu vuba bidatinze kuko AFC M23 twirwaneho tabwo bicaye ku busa bari kubatekerereza kandi nabo bababajwe n'ubuzima murimo. Rero reka dusoreze amakuru yacu hano tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza tunabararika gukomeza gukurikirana Ruco TV mukore subscribe share ndetse n'ibindi byose niba kino kiganiro kikunejeje urebe nk'abantu nk'abangayo gisharingira kugira ngo nabo kibanezeze rwose muri abantu beza muri abantu b'ingenzi turabakunda kandi turabazirikana turabishimiye rwose mukomeze dushigikire mukomeze mudukurikirane natwe tuzabatenguha tuzabagezaho amakuru meza kandi ku gihe kandi amakuru yizewe atarimwo ibinyoma n'amakabya nkuru bose turababwira amakuru y'ahantu tuzi cyane kandi n'ibintu tuzi byabaye nuko byifashe mugira ijoro ryiza mwese.